Stigli smo u Luleu, u klasično skandinavsko sivilo. Idemo zato tražiti... ja imam ovakvu kapu šarenu. Da, šarena kapa od Bere će neke pomoć. Moja prtljaga je ostala u Beču, skije i cijela torba, tako da idemo se snaći za smještaj. Danas ne spavamo pod vedrim nebom Aurore, već u nekoj sobi koju nađemo. Evo ga. I pravi švedski auto. Volvo je naš švedski auto, došli smo u Švedsku, Niš, 4x4, idemo tražiti snijeg. Prije par minuta smo krenuli, bili smo na Lulea aerodromu ponovno po moje torbe sa skijama i sa opremom. Bero je preuzeo vožnju i napokon smo iz Lulee krenuli prema Jokmoku. Imamo nekih 2 sata vožnje kroz, nadamo se, lijepi švedski krajolik. Kišica i dalje malo pada, ali kad dođemo u Jokmok valjda bude vrijeme nešto bolje. Kad dođemo idemo prvo slagat šator i malo obići mjesto da vidimo gdje se nalazimo i kako to sve izgleda. Još imamo 12 minuta do polarnog kampa u Jokmoku. Ali sad ćemo proći kod polarnice, tu se moramo slikati ako će biti. Oznaka možda, da, budemo vidjeti. Polarni kamp Jokmok. Vjerovatno napred tu kroz rampu ili negdje moraš pozvoniti. Tu bi negdje trebala biti recepcija, valjda. Ne, trebaš karticu. Polarni kamp Jokmok. Tražimo okolo kamping poziciju, ali kak je jučer na večer padao snijeg, sve više manje mokro. Tako da tu smo našli ispod ovih, kaj su ovo? Borovi. Našli smo dobru poziciju odmah uz jezero. Tako da Niš. Ljudi tam pecaju na jezeru, a mi ćemo probati tu složiti šator i naći neku najravniju poziciju. Evo ga. Edi će ovdje spavat. Blues is my pain and fuel. No sip of water can quench my thirst for blues. I'm finding comfort in my pain. Memories good, memories good. And I ain't letting go my blues away. Polar Endurance Trail Fjallrevena je spreman, iako nije u nekom snježnom okruženju, ali noćas je palo 10-ak centi snijega i sad je sve gdje su kamping mjesta mokro i bljuzgavo. Tako da našli smo tu jedno suho, lijepo mjesto ispod borova. Sad pušemo ove podloge i idemo se unutra sve pripremiti da možemo ući u šator. Kak ide puhanje? Evo sad ćemo još malo dopuhat. Ja i Bero smo se upravo digli i izvukli iz šatora. Bila je dobra, mirna, tiha noć bez ikakvog vjetra. Čak je bilo i toplo za spavat, 0 stupnjeva, -1. Jezero je lagano pucketalo po noći, tako da savršeno jutro, sunce, razvedrava se. Danas će biti dan za Ray Bunny Gani, to je to. Uživancija. Uživancija, da.
Evo ovako izgleda dolazak na startnu zonu. Edi ide isprobati malo opremu i skije i snijeg. Evo ovako izgleda trening na stazi. Što smo sad namazali? Sad se hladi. Ovo je ljepota tu. Baš je predivno. Malo smo u istraživanju staze. Od samog starta sam išao 3-4 km ovdje unutra u ovu šumicu. Da vidim kakve su špure i kakav je snijeg. Da znamo otprilike kaj me sutra čeka. body shows the scars. I'm living with the pain, singing the manners blues. Got no regrets, 'cause it's the life I choose. I need that. Bog, ja sam Edi Dadić, hrvatski olimpijac u skijaškom trčanju. Trenutno se nalazim ovdje u malom gradiću Jokkmokk na samom sjeveru Švedske, gdje se održava najduža utrka u svijetu skijaškog trčanja od 220 km. Zove se Nordenskijloppet. Svi me pitaju kako se pripremam i što jedem. Jedem A1 all natural proizvode, a to su datulje sa okusom i raw bite bio čokoladice. Njih ću koristiti tijekom cijele dužine utrke. Utrka će trajati između 15 do 20 sati ako to uvjeti budu dozvoljavali. Potrošit ću brdo kalorija, ali jest ću puno datulja i bio čokoladica da ostanem nahranjen. This? 3:45 ujutro je, -3, pada pršić, znači snijeg pada, već se polako prima, što je najgora moguća solucija na onaj led koji smo imali, tako da idem na doručak, idemo staviti skije na stazu. Evo snijeg pada, 15 do 5 ujutro je. Ovdje idemo sada u startnu zonu. Edi je već odjurio. Ja, mindre än 5 minuter kvar. Mindre än 5 minuter kvar. Gäller om tempor och tiderna nu börjar dra upp sig. Evo nas na startu, Och vi kommer att stå tillsammans med Janne. vidimo se. Tišina prije starta. Koja tišina, 500 ljudi. Ajmo Edi! Wait. I walk through fire just to feel the burn.
Evo nam Edija na prvoj okrepi na 15. kilometru. Uvjeti su show, gusti snijeg pada. Staza koja je napravljena nema je, mi si sami radimo, tako da brutalno je teško trenutno. Evo 25. kilometar, snijeg i dalje pada. Idemo kroz snijeg koji sami si radimo špure. Krajolik je lijep, ali je ekstra teško. Thank you. And open. It's open. Oh. I'm living with the pain, singing that banner is blue. Evo nas na 71. kilometru. Edi je na okrepi. Kaj te jedeš? Testeninu? Paštu. Malo da se nahranim. Spora je staza i dalje. Nema je. U biti si mi sami radimo. To jest ovi ispred nas rade. Tako da ide baš sporo, ali držimo se. Je 6 sati za 71 kilometar. Da. Evo sad si Edi toči topli čaj. Lost in the rhythm of that banner is Evo nas u šatoru na 110. kilometru. Ova Judina ovdje si je promijenila čarape. Sada stavlja čipove. Pojeli smo juhu toplu i sada idemo dole, puni gas, doma. Evo ga, sada će mu možda malo biti toplije. Možda. Inače ne vidite na Ediju da je 110 km odradio, a? Još samo toliko i bit će dobro. A, kaj, dobivam poruke da si životinja. Evo, lovim Edija, 110 km je odradio i ne mrem hodat tak brzo kako on hoda. Došao si je malo da si maže skije. Evo 110 km. Edi, djeluješ svježe. Ne, dobro, idemo polako. Baš pazim na puls da ne idem previše. Još je dug put doma, ali sad mažem skije. Promijenio sam čarape, moram i cipele mijenjati jer su mi mokre. Ok, thanks. Evo 110 km. Šta prvo otvara? Raubajt, to je to. Moramo se nahraniti. Evo ga. Spreman je za 110 km. Venos, Da, vidimo se. na novom checkpointu. Na novom checkpointu, na 145 km. Ajmo, stari. Evo, malo sam se s domaćima sjeo da se prigrijem dok čekam Edija. Evo nas na 145 km. Snijeg počinje padat. Da, Mračice, kak si? ide dobro. Snijeg opet neke pada, tako da staza vjerojatno bude opet malo usporila. Ali
nek bude sve dobro do cilja i to je to. Pomalo i sigurno. Ajde, bravo. Uz tebe smo. Je. Znaš koliko te ljudi prati. Oh god. Han är inte hungrig då. Oh, do you have chocolate maybe? No chocolate. Oh, Blueberry soup, food, gel, bars, banana. banana. Yeah. And buns. Evo Edija. 201. kilometar. Si mi živ. Ja. Si prošao katarzu. No nisam. A? Sa zadnjih 15 km mi je guranje najbolje išlo od cijele utrke. Da, Da. Su mi se ruke zgrijale. da. Ajde. Riješili jesmo. Jes. Bez poteškoća. Ajde. Aj. Spavati ipak na hotelu. Na toplom, a? Ne. A? I tamo mi toplo, on se zgrijao. Najbolje mi bilo se duširat, ali neću. Hoćeš se, a? Ne. Onda bom topal išao kući u hladan ovaj. Nema, sutra sam ujutro. Pa ja ti dam moj krevet, ja ću ići spavat u... Ma ne. u ovo. Da u toplo spavaš. Ne. To je za pičke. Kad ideš onda ideš do kraja.